Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan. Wassalatu wassalamu ala man kana khuluquhul Qur'an. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumi liqa'illahir rahman, amma ba'du. Sadatina al-alawiyyin, para habaib, para ulama, para asatid, para masyayikh, segenap para tokoh masyarakat, para pemuka agama yang hadir pada siang hari ini, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada beliau-beliau yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, wabil khusus guru kita Ustaz Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Segaf, hafizahullah wa ra'ahullah wa adama baqa'ahu fi khair wa afiyah wa katharallahu amthalah. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan zahiran wa batinan, dapat membimbing kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Keluarga besar dari sahibul haul Al-Habibain Al-Karimain Al-Habib Syarif Husain bin Zain Ba'agil Ba'faqih wal Habib Agil bin Husain Ba'faqih, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat-derajatnya dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Amin Allahumma amin. Para hadirin, al-faqir tidaklah berdiri di tempat yang mulia ini di hadapan para habaib, para kiai, para asatid, melainkan imtithalan lil amr, karena diperintah untuk menyampaikan sedikit apa yang dapat saya sampaikan, dan kami ditugaskan untuk berbicara dengan bahasa Madura. Karena mon bahasa Indonesia terus kula semua but kembutan kiker pekera. Para tretan, para hadirin, saya bacaan kaula muljaki amoci syukur dengar sanepon Allah Subhanahu wa taala. Seka dima siang ari mangken bacaan kaulah juga para ajunan sedaya papolong ning sintung tempat semuljah dalam rangka haul orang semuljah apolong ben orang-orang muljah. Mugi-mugi niki termasuk tanda kangge kita sedaya boten dikumpulno di dunya niki kecuali kumpul sampai nang swarga. Cinta ke habaib, cinta ke ulama, cinta ke para masyayikh, cinta ke orang-orang sesoleh, abon de cinta ni kamatermu terus nyampung dek ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita aki sareng guru kaula ki guru kala oleh Al-Ustaz Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Pentingnya kaula sareng panjenengan memilah dan memilih untuk bergabung, berteman, agabung cek sakipinoreng agabung takok tak tepak gabungenah. Cek sakapinoreng kekancah takok tak tepak kancan. Ojo gampang-gampang melok lek gak ketemu asal usule. Nggih. Nun sewu. Kalau walaupun kathah nasihat taujihat dari beliau, lek anjingi ashabul kahfi niki seekor anjing sing asali hukume najis. Tapi krono cedek nang wong sing soleh. Ini ku ashabul kahfi. Jenenge diabadikan, ceritane diabadikan, jenenge Qitmir. Dikai sikep niki. Nyaman apa tek gawe sikep. Polana polong bi ashabul kahfi, faza kalbun bihubbi ashabi kahfin. Fa kaifa ashqa bihubbi ali Muhammadin. Nek jenenge anjing niki mawon sing hukume najis, meneng-menenge yo elek, melet terus.
Rumelet sampean. Lek tak contohnya lah koyo anjing kula. Seekor anjing yang najis karena dekat dengan orang yang soleh menjadi mulia. Apa yo mungkin wong sing awa-awaan sing bondo cinta nang para habaib keluarga Kanjeng Nabi nang para kiai sebagai pewaris daripada Nabi sik kate ciloko? Tak mungkin, Pak. Tak kira. Mon beda orang abende cinta dekat habaib dekat dzurriyyah Kanjeng Nabi, cinta dekat para ulama, para kiai sebagai pewaris daripada Nabi, mon hi celaka? Tak mungkin. Lebuktenan anjing dia. Kitmir dia. Igabe sekep nyama kuluwi sampean sapa saya gabe sekep ngegabe nyarang ojen nge muntak ngerodu bilap ke lapa ane karawat nih kata ore kaula ngaji ke orang sedepan ngaji kereng leko ngaji kereng watas tani ya tak cek ngaji orang setepote nih kula man jalasa sahson sarat sifatuhu min haitsu la yadri sya'a am aba. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan di Ihya, man jalasa sahson sapane wong lungguh ambek wong liya sarat sifatuhu min haitsu la yadri, maka mau tidak mau sadar ataupun tidak sadar maka orang tadi itu harus menerima sifatnya seseorang yang sampean jadikan sebagai teman duduk. Mon tak perjanji seorang apa cak kanjan mulai dari pengajian nih kan ya, mulai dari pengajian nih kan. Neng ja omong bedereng gila, neng pengkirim ya. Tojuk to, bedereng gila, tojuk sampean tojuk pengkirim. Orang lebar, can orang gila anyaran ya. Pola na polong bi orang gila. Kumpul ambek habaib, kumpul ambek ke, ojo isi, ojo wedi. Awak iki wong bejat, nek awakmu bejat golek wong sing apik, cendak ketara bejatmu. Mun sampeyan kula ben sampeyan nek reng buduh tornen reng buduh apolong bi orang andi ilmu, malah lumayan, Pak. Nih, Al-Fakir Muhibbullah ajubaan. Imamaan bi tibian kula dari tukang parkiran, bi tibian. Dom panitia rejan. Bi tibian kan la surbanan, banyak reng entar. Lumayan, banyak dengan salaman, Pak. Cuma pakai netok seetero, pakai orang sesoleh, lumayan. Tojuk berdaya apa ya? Apa surban? Maka mon orang sesoleh cerita aki kalau neng Al-Quran cerita aki Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Neng surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala nyeritakno kados pundi ceritani Nabi Yusuf dengan panjang lebar, dengan sangat jelas dan mendetail bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Yusuf sehingga dikatakan ahsanal qasas. Paling api-api cerita gini ku ceritani Nabi Yusuf. Makanya nek sampean ndek bojo meteng sing akeh maca surat Yusuf. Nek lanang cek ganteng koyok Nabi Yusuf mang diceritakno Siti Maryam. Niku ana surat jenenge surat Maryam sing akeh maca surat Maryam nek wedok cek ni solihah kaya Siti Maryam. Sampean mencetak bot melolo. Ya ngak Abi Lahab ya. Gal pon nek cara kalajer nek conlo cono kule beri bakto 20 menit sareng Abi Boleh. Telur mari teman con di budir lah, Pak. Ceritane Nabi Yusuf niku panjang lebar, ahsanal qasas, api-api ceritane sinten? Nabi. Akhir daripada cerita dan kisah Nabi Yusuf nyuwun nggih Gusti Allah. Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Kurang saleh Nabi Yusuf. Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah dan doanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing dijaluk kali Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Bahkan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Nabi? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah
Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Oh, betul hebat orang sesoleh. Kimon mangke tak nemu dukungan dia. Ajalan Jumatan di masjid jam setengah sanga tak nemu orang. Adulah jak lema soleh wah. Tikel masih kocak lema soleh. Tak apa-apa. Lema alem tak apa-apa. Tar mepenter tapi bang deng megendeng gendeng ngongku kaki. Lema soleh kada. Tero khusyuk khusyuk nyaman tak khusyuk. Tero ikhlas las me ikhlas takhallus belajar ikhlasnya mana. Bener kocak tero ikhlas sebening. Keng belajar ikhlas. Dadi wong sing nglakoni dosa singitan dudu kepengin diarani wong api oleh izin saya tinggal lakoni kemaksiatan. Al-Imam Asy-Syafi'i uhibbus salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihimus syafa'ah wa aqrahu man bidha'atuhul ma'asi walau kunna sawa'an fil bidha'ah. Aku seneng na wong sing saleh walaupun aku bukan bagian dari mereka. Sinten ngarani wong Imam Syafi'i dudu wong saleh? Ngaku Syafi'i waring sampeyan. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengakui saya bukan golongan orang yang saleh, namun saya mencintai mereka karena berharap kelak di hari kiamat mendapatkan pertolongan daripada orang yang saleh. Muka-muka kul panjenengan oleh ketambiasan dari sahibul haul. Pas selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Wis. Mun sampeyan kanca orang congok kancan. Khususnya di akhir zaman ngak nika para hadirin, jogon anak-anak kula mbek sampean. Takokno koncoan sapa anak iki? Nek keliru titik sampean. Masuk di dedek njero Ka'bah anak sampean. Dedek njero Ka'bah cuma metu teko Ka'bah ndak sampean reken koncoan sinten. Tolos Pak norok kanjana. Saya asal pernah di masjid neng diskotik. Biasa zikir la ilaha illallah la ilaha lain pakai eta cup dia. Dari kancah. Maka toreh kau ngajak Ka'bah TV. Niki momen dawuh Ustaz Al Habib Taufik niku diceritakno wong sing saleh. Udzkur hadisas salihina wa wasmahum wa bidzikrihim tatanazzalur rahmat wahdhur majalisahum wa quburuha zurha idza mamatu. Nyeritakno ceritane wong sing saleh, nyebut-nyebut asmane wong sing saleh, mudhun rahmat kasih sayang Gusti Allah. Apa maneh sing disebut sayyidus syuhada was salihin, pemimpin wong sing saleh Gusti Kanjeng. Perkara sampe ndak seneng hol monggo, ndak hol tak ndak pesenan ndak. Manakib tak ndak, maulid tak ndak, nasihen apa tak ada. Perkara sama ndak seneng hol, boten masalah. Mau masih gak diholi niki, Habib Husain, Habib Agil niki. Umpama gak diholi cukup wis, Pak. Apa kurang mulya niki? Kaya apa manakib ini wong. Lomane luar biasa. Gawe kelambi anyar dikekno wong langsung. Sampai ngomong, umpama gak ono sing tak kekno kecuali nyawaku. Tak kekno. Pantes loman. Mangkane sampeyan mesti tak pati alim di nekor leloman. Salala budu medit. Tambah tak nempes pak apa nasakale. Hadirin yang sangat kula hormati, niki ngajine teng Ustaz Al Habib Taufik. Kula namung nerusaken wong sing saleh. Wis ojo dirongokno wis dawuh Habib ojo diladeni. Pacet lereng sakek ladinen. Rawon anyep. Gule anyep. Apa sih tak anyep? Aeng pote anyep berarti berkaki parak mati lah. Itu masalah hati dia. Jangan peribahasa semakin biarkan anjing menggonggong kafilah tetap lalu tinalah mun sampeyan trotek kok jan orang neng jak tampil jak dukung orang sesoleh jak mak semak kering soleh ada bebas sampeyan kini ka resiko napa asemak ada orang sesemak insyaallah jadi sebab semaan kau leban panjenengan daga Allah benda ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi sebagai penutup beliau ada bu man lam yatagarrab bi ahlil ghurub magarab. Wong sing gak gelem cedhek na wong sing cedhek ndak bakal cedhek. Nyedhek hayyan wa maita. Baik wong sing dicedhek ini ki si ana umure saged ziarah, saged mengambil ilmune atau cedhek na wong sing ndak ana umure sing wafat kados sahibul haul. Umpama si odi ada sik kene ngeka bolong, Pak.
Si odi ada saya kena ke bolong. Si bolong bireng odi, bolong bireng temate bila. Malay selamat. Abolong bi Romo ya Hamid walaupun jasad tak abolong, tapi secara ruhaniyah bisa abolong. Abolong bi Habib Ja'far bin Syekhuna Segab. Pun si odi tak kena ke bolong. Bisa abolong pas apa bila. Malay selamat. Mantar muka kul panjenengan titireng selamat. Hadir kaula dekat di tempat subung lain maksud pentujuan sami sareng panjenengan. Berharap barokah insyaallah. Dari majelis neka mantar muka nak foto, teti nak foto salihin salihat, muti'in muti'at, qurratu 'ain li sayyidil bariyat. Mantar muka sandi hajat dunia hajat akhirat. Barokana sahibul haul. Hajat dunia saja. Hajatul dunia bil maisarah, hajatul akhirah bil maghfirah. Sandi keluarga sakit pada sehat wal afiat. Mantar muka kul panjenengan sandi keluarga ninggal umur ring sepo mantar muka oleh keberkahan oleh ganjaran dari majelis kadito ning bulan Rejab mantar muka oleh barakah sebagaimana doa daripada Nabi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan mantar muka ning bulan Rejab oleh barakah ning bulan Sya'ban oleh barakah berdapat ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tadi kulo namung ngilengaken tumateng kulo piyambak ngapunten para habaib, tumateng para kiai, para asatid. Dadi pentinge nggih niku golek kanca wong sing apik. Duduk niat apik mak apik mboten. Kepingin dadi wong apik. Dadi dawuh Habib kala engki mun apa ulung kauleben panjenengan penekaring becet, orang cuba, pecandu narkoba, pemain, penjudi wala iyadzubillah. Pas tangkep di polisi sampean mesti tak norok mabuk, norok ki. Apa ulung wah sampean? Lada iri kan nyaman mun apolong. Apolong bi orang sesoleh. Teh temu lah kemagela si macam-macam teh temu tetep pengelocor rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saya konek diri badan kaula. Kak pada wakil bupati hadir. Gus Sobi Asrori pargulen eka. Plus matua. Jadi neka kakak epar. Tua aki mantar kuatah. Jadi PC boleh mantar kuatah. Tu aki beri kekuatan, wakil bupati, kakak kaulah. Termoga beliau ibaratnya sehat walafiat, bisa membawa Kabupaten Pasuruan lebih baik insyaallah. Jadi montek dua aki Pak takok tak kuat. Ya mon kuat masih ngalak tak pati banyak, dia lah. Sepuluh sebenarnya tak nyaman kula pola caca. Ya mon salah masih sama ya baik kikir lagi sih. Sepuluh sebanyak, mater muka sekonek neka sepurane sepuntene para habaib, boten ngelancangi namun niki perintah lil amr, namun manut dumateng perintah saking Al Ustaz Al Habib Khalid untuk nyampaikan nopo ingkang saged kula sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ila sabil. Hada minni tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.